bas kebenaran, cidakan Yesus bas kita. Cidakanlah arah perukuran, Yesus sinja yang geluta. Cidakanlah arah perbaharan, Yesus sinja yang geluta. Perbebe si sampat tergejaplah min mansi depan, cidakan Yesus bas kita. Cidakanlah arah perukuran, Yesus sinja yang geluta. Cidakanlah arah perbahanan, Yesus sinja yang geluta. Menjuah-juah man banta krina sope lengasi aloken kata dibata mari ras kita toto. O Tuhan Bapa kami seringan ibas kini Rajaan surga, isahkan kami bujur man bandu, ibas wari indah kami tetap itemanindu ikawalindu menjuah-juah kegeluhan kami. Ati kami ngerenungkan kata dibata, kami tetap sirai nibas kami kesandu sibadia sinampatisa, gelah katandu ngasup kami ngaloken sah. Arkiteken Yesus reh kami ertoto. Amin. Kata dibata si jadi perenungan man banta ibas wari enda ibuat ibas Mazmur bindu 122 ayat 6 iyogiken kami man banta krina. Ertotolah gelah Jerusalem dame, mejuah-juahlah kalak sirkeleng ate man bandu. Shalom man banta krina. Tentuna malam dengan meriah ukurta, adi ingan tatading genduari lit ibas kondisi aman ras dame. Kita banci beraktivitas alu lancar ras mahuli. Gelu bertetangga pe harmonis. Si krina tentuna jadi harapan si harus jadi toto bagi pe perjuangan ta. Bagi pe ibas Mazmur bindu 122. Si jadi pujin bangsa Israel. Tupung ia berkat ke rumah Tuhan i Jerusalem. Mazmur enda isuratkan Daud, sinuduhkan keriahan ukur narkiteken banci berkat ke rumah Tuhan i Jerusalem, sebab Jerusalem ema pusat kegeluhan rohani bangsa Israel. Secara khusus ibas ayat 6, Daud ngajuk perpulungan Tuhan guna ertoto, gelahna Jerusalem lit ibas dame. Kata damai si masukkan ijena labo terjeng gelahna lalit perubatan saja, tapi sue ras makna kota Jerusalem man bangsa Israel si labo terjeng ingan tading saja, tapi Jerusalem eme simbol kehadiran Tuhan, ras pusat persekutuan umat Tuhan. Jadi damai si masukkan ijenda emekap lit rasa aman, makmur, persadaan sin teguh, hubungan si harmonis ras Tuhan bagi pe sapi-sapi manusia. Tole Daud ngatakan menjual-jualah kalak sirkeleng ate man bandu. Artina eme kalak si mediate nandangi Jerusalem, nandangi rumah Tuhan, kuta pasti iandatkan pasu-pasu ibas Tuhan nari. Alu kata si deban, kalak si tekman Tuhan laban si egois, laban si ngukurkan dirina saja, tapi harus ikut mediate ras pekena-kena kegeluhan ras kalak si deban ibas masyarakat, gereja, bagepe ibas negara. Kata dibata enda mabai kita gelah tetap notoken ingan tatading bagepe gerejanta. Kerina kita harus tetap lit ibas dame. Tentuna benakan ibas dirinta sendiri lebih. Kita harus jadi juru dame, si maba dame, labu si maba perubatan. Baik ibas jabu, gereja, bagepe ibas masyarakat. Enda tentuna perayakan ta adina dame kita malam ateta. Amin. Ras kita retoto.
Bujur Tuhan, pengasup du kami, gelahna kami kerina anak-anak du, ngasup mabadame, ku japa pe kami tading. Ku tengah-tengah jabu kami, ku bas gereja kami, bagepe ibas masyarakat kami. Kesandu si badialah sim pengasup kami. Alu bagi terpuji gelar Tuhan ibas kegeluhan kami. Amin.